Kubor nakaslem jong udawsan Hima. MLA ka BJP ba ALHEC ulang ba Himalaya Shangpliang ulay thu hau maumla banitre lang ba president ka seng BJP Meghalaya ya kani uba hek ulapan pa bakran bigila pat hay kubor halor ka Iehnoh uba Himalaya na seng BJP ba hek ulay thu ba Shangpliang ulapan pa hau ba ka daw bu Iehnoh na seng BJP kadai namar ba umla banitre lang ba Ernest Mauri ba hek ulang ba kani ka Iehnoh kam jong ba cham Shangpliang ni kinu hidukhat kaseng kadai ka jingdo nong ka bakraw bat hap banya kran lang bat kaseng ban perkhat alor kani ka jing kam no ka jong u shu ba hek ula kano ru ba ka jing kam no jong hidukhat na kaseng BJP kadai hi ka daw jong president kaseng uba Ernest Mauri bat ya kani lapan pawru de kiwi hidukhat ki ban kiwi ki than ki badan lang ha ka BJP badai na kata ka daw ba kaseng kam na satya ban penklan hapo ka jela ulaban rap ru da ka baong baka por jong ba Ernest Mauri ban mi no na ka syuki ko president ka BJP Meghalaya kalakut Shangpliang shobat mendaga sengi haga yung kedua yang menit yang bahek ngawan menit tu IP yang banga ngasa gati ngan resign no naga BJP yang ngai kada pi oban resign naga BJP yang banga yang nomla menyetrei bat karakom aga functioning silent functioning yang presiden yang BJP Meghalaya ba Ernest Mauri dong kita gentir pada sim keteng te ngonga kata ti nomla menbatai mengai IP dan bai yang banga nomla menyetrei lah Katay mana wat hak tu kestiru kaba Iehnoh akam resignation letter yang mention yang kata. Jangan menjudo bakrau bendu yang nuru nongelam jong BJP bunun Iehnoh ke political party BJP ketika jindung dong ke bakrau. Kata te ka ong ye pingin hab khot yang away ke meeting jong party ke jongi hab ban discuss lor ke jing kam no jong way nu dong elam Bahmat yang ke BJP uba Hima Shangpliang batalong ru ka jingdu ka sya ka jingdu ka bakraw bandu ya kum leader yang ke parti baraka juga poru kum nong elam yang ke parti kata ka jingkren yang ba Shangpliang ka betang jingkren yang ba Shangpliang ada fikli na paro kinong elam yang ke BJP ya po bagalia ka jungi UI adu Garo Hills adu West Coast Hills adu Riboy adu Shillong ikan kaju kan tinhi ba kada kadang ngejek kada hitang nagaliang jong presiden kada kada ka parti gamla ban grow la ne parti gamla ban penklanya po ka state Meghalaya kada kada jingkren katu ka siti jong ba Shangpliang mane la kan breu apa itu kata siging bori bahalor kalau dan hakin sia haswa ke election ru kajing dawa ban weng na yo ba Ernest kong presiden jong ka BJP ka ade ka por mbe ang ban weng no ande ka ade ka por mo lakot hi ka por yo ban peteng ku presiden jong ka Meghalaya BJP Try kay perkadawah do mentaw dang peteng sa. Kata kelong bagadang dan bon kiwi state dan election dan kiwi jaka badang prepare election tidak ada kedau ka sarkar ka BJP National Party ka padio ka por yang bagan sim ya ka kendo karai. Ame gata tigan ong fi gata preserve la tristom hi mengi baro la tristom lang. Kamde atang kata gawe gada. Kedau kelong bagi pai ba jong Meghalaya kimpat pediang ke BJP dang kata.